Kumbe ti bar ma wati ne ma tong dar ti bar ne no mir lok mo bera chel ina na we ka dok group mo enti wache wo wano wigi ngom wati ke right kono ngongo jo ene bera kono Ugandans group mo dak ti wache ene ngom ma mega ngom pa kwaro pe mir wa jol dana ye pian at the end of the day we shall lose everything lok mir dogo bera chel ka wak lwenye ma be Emma Cwako choli tek actually kake waje ki lweny pigi kili mo wan mo abedo wache ka lok pi actually ento ibinoni tie jomo kene maginera wache ni joni go gilo gitiki kera ngo ento wache ni duan watie. That is the first thing we have. Mi ario geno wache ni lweny ira choli tek kumbeti jomo noti od moko chik eno mergu mako gini kwa wache ki mako diang kitue mi lok ma tek kwero ke moe ken mabinu ento meeting adi magen go beru kila tela lo agenda ngo magen go karo kwede kar taj mene makromo bolle nyimwa kan ku beru kan wa pen ni this is our position as a Choli parliamentary group gimope loyi kum ngom ki beru kan nene pikar mo kar mangecho weng chala loyi pangara chiel onyo jomo ni makama pero mi ngom ti ngom gi o we loyi beru tek pero na mi ario mo wa wache lweny ira chuli tek kumbeti ni lotela ki elungegio kiti waje lotela weng mi achuli lu kuulu tim cham chana lu chama ranyi giti ka yinyo ka mir gi chut ki igi ngata tika mini gi gen mate ti pe joma miro wogi pe joma no miro keme kwet gati ati piem lotela lo don mo kene beneti wache wan lo don kaka wan lo don wegi ngom gen bero go no access mi chero ka lokki president Museveni donc kaw lo tela tika logo gina pat wegi ngom tika logo gina pat lukin gang ma tika digiti logo gina pat chatan nong tiyu ki char ani mi donyo pm ni ye ikum loga chiel maki kar kwede pe dana wo karata consultative meeting makrama wajini wachi lokki ngagi pm group chiel matika karo ge wajini ours is the gospel truth don't one watim ngo o we wachini utajo dio agulu dio ta